Ni mathiko-ini ma wakiri Vincent Mutai uria ni murio wa mubunge wa Kipkelion Joseph Cherorot maria mahanikite umuthi kaunti-ini ya Kericho. Munini wa president Rigathi Gachagua gitongoria kiheri kia atongoria angi gucakaya na family ya Mutai uria rahurukire na ukoro wa miaka 39. Orimwe igongona riri rioneka kuya mwerekera wa kiuteti ha munini wa president akiaruka mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga kuria muoroteteta mutongoria utari na uma makirie miero-ini ira na mbere ya uiguano gatagati ka miahu yeri. Rigathi agweta miario ino ta miario ya gutera Kenya mahinda kurionekete kuria mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya kibururi Kimani Ichung'wa na muruna wa Senator Aaron Cheruiyot gwicurania uria mangithengera metha ya miario kungikinyanira gutire umithio rauma miario-ini ino. Huyu mtu he is not genuine about any dialogue, any discussion. Ndaja ama sema haya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa tuyaache, sababu ni kujifanya tu. Ningĩ Rigathi nĩokĩrĩire Odinga na njĩra nene kumana na itua rĩa kĩama gĩake kĩa ODM kwendekithia gũikio nja kwa ambunge arĩa makoretwo makĩrutithania wĩra na President William Ruto. Itua rĩa Odinga rĩkĩgwetwo gũkorwo arĩ itua rĩtarathingata wĩyathi wa arĩa mathurĩtwo nĩ a Kenya. Yeye anasema anataka kuketi na rais, anapita kwa rais wa Tanzania au muongelesha rais tuketi, anaenda kwa Obasanjo mwambie rais tuketi. Sawa. Rais akiketi na wajumbe ya ODM anafukuza hawa. Is he genuine? Mĩario ya Rigathi koneka kũranwo na ndũmĩrĩri ya gĩkundi kĩa Amnesty International kĩrĩa kĩyumĩrĩtie kwendekithia atĩ mĩario ya ũiguano ĩgĩthiaga na mbere. Thirikari yambĩkia ũthuthuria wa ikuũ na nguraro iria ingĩkorwo ciacũngĩrĩirio nĩ maabitha borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga gũkorwo ĩgĩtongorio nĩ Raila Odinga. Yeye akija hakuna makosa. Hata juzi tumekuwa kwa ikulu usiku, Kalonzo amefika. Alikuwa pale, amekuja na kisa. Mbona hawezi kuja mchana? Amekuja. Mbona hawajafukuza Kalonzo kwa Azimio? Kama hawa MPs waliketi na rais wako na makosa, Kalonzo amekuja pale na amekula chakula, amefungwa kitambaa hapa ya white, amekula vizuri nini. Si huyo ndio ya kufukuzwa? O hindi ya mathiko maya Rigathi oneka kwarahura ndereti ya ndogamano gatagati ka gavana na munini wake kaunti-ini ya Kericho. Riu akigweta undu uyu ta thoni nene ona kuri President William Ruto na gitaro kia Rift Valley riu muingi wa guku ukirikana gukorwo hatika-ini ya kwaga uthii wa na mbere aya eri mangiaga kuiguithania. Rais ameheshimika Kenya, Afrika, duniani. Alafu kwake nyumbani Kericho watu na bobana. Hii siwezi kubali. Rigathi oya mweke kuheana kiraniro gya gutigirira atongoria ni maiguithania kuhitukira miario guku akimarutira mukana wa kwendekithia kuhagurwo kwao kungikinyirira matikwaraniria na gucaria kihonia kia uria mangitigirira uthii wa na mbere ni woneka kaunti-ini yao. Sitaita nyinyi Nairobi pale kwa Nyeri, chini ya mlima tukiangalia mlima Nyeri, tuongee tusikizane, mkubali vile mlitafuta kura pamoja, mfanye kazi pamoja, watu wa Kericho wafaidike. Ukishindwa, tuko na shida West Pokot, Turkana watu wanapigana, muende huko mkasaidie. Ukishindwa kuweka amani, mimi nitakuja hapa Kericho, nitamwambia watu wa Kericho wafukuze nyinyi wote wawili. Hadi ni Kameme TV, Detorako ni Bataru wa Mwangi.